I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u potpuno novi video. U današnjem videu ćemo da reagujemo na video gde je snimao moj bivši neprijatelj Anonymous Evil o meni, Miki Gasu, šta se sve promenilo na mom kanalu, gde je on nestao. Reagovat ćemo video, traje 1 minut i 32 sekunde, a pre samog početka bacite like i zapratite me na Instagram _official, a mi krećemo. Godina, kanal Dobro sam poet bio je pojedao po horror sadržaju, creepypasta likovi, Jeff ubica koji... Da, povezano sa ovim videom koji je ubacio u klip, to je bilo pre 3 godine, to je bio prvi klip sa Jeff ubicom da se opisivo, to je bio loš telefon i bukvalno sam imao loš mikrofon. Sve što je strahom mogo da privuče gledalce. Godina 2020. Creepypasta likovi su još bili popularni. Kanal je beležio dobre rezultate, a dobro se je snimao redovno, publika je pratila svaki njegov. Da, ja sam tada bukvalno snimao redovno svaki klip, publika je sve pratila, jer tada 2020. klipovi su horror bili jako popularni. Međutim, nakon toga, horror sadržaj na kanalu je počeo slabije da privlači publiku. Da, nije baš počeo malo slabije, jer više nije toliko mi popularan, ali ga i dalje snimam, to jeste, iako sam sad na nekim drugim temama, kao što vidite što je ubacio sliku samo kanala, videa. Dobro sam i dalje snima, sada je praktično jedini youtuber koji se bave ovom temom u svojoj zemlji. Dok se kanal polako mi... Da, ja sam jedini youtuber koji i dalje snima horor, Ultra Spoj se povukao i svi, ja sam jedini iz Srbije koji i dalje osnovno hororu. Njegov dugogodišnji saradnik Miki Gasa nestaje iz javnog života. Posljednji video koji je objavio datira iz 13. Da, ovo je bio pre 11 meseci, 13. septembar 2024. godine ovaj video izašao. Septembra 2024. usradi se Dobro sa pojerom. Od tada nema ga ni na kanalu ni na društvenim mrežama. Gde je Miki nestao, da li je to povezano sa promenom kanala ili postoji neka druga priča iza scene. Dobro sa i Miki su zajedno snimali par klipova što je povezivalo i prizivanje Zozo u ugođaku. Da, ovaj klip je bio jako dobro se ubačene slike i sve, bukvalno ovaj je bio najduži video sa sledećim partom, to je bio part 2, smo snimali na Miki Gasser kanalu Udra Ideja i onda je izašao part 2, bilo je leto i onda smo snimali part 2. Gde su se čuli mnogi likovi iz creepypasta sveta, bilo je tačno pre godinu dana. Dobro sa pojer i dalje snima horor, ali scena više... Da, ovo je izašao pre 2 nedelje i dalje snima horor kao ono dopisanje sa Jeffom na Instagramu. Kao ranije. Gledanost je manja, saradnici nestali, a publika se promenila. Ipak misterija ostaje. Da li će se horor ikada vratiti svoj stari saj gde je nestao Miki Gaser? Iako dobro sam i dalje snima, sada snima više junačkog sadržaja. Da, sada snima više kao Power Ranger anime, neki Nickelodeon serije, reakcije, tako to Squid Game. Kao što su Power Rangers, Repličan sa Dobroslavom i neke teme koje su povezane sa anime likovima. Zato vi pišite u komentarima šta mislite o ovom nastavku i promenama na kanalu, da li će horor ponovo biti popularan i šta se zapravo desilo sa Mikim Gaserom. Okej. Znači, Anonymous je bukvalno sve rekao, horor na mom kanalu zvanično i ostaje, iako ga slabije snimam, snimat ću i neki novi sadržaj, ali horor je deo mene koji ostaje zauvek. To je to što se tiče ovog videa, ako se vam svidao, vi bacite like i subscribe i naravno zapratite me na Instagramu _official, još mislim u sledećem videu, pozdrav!